Lep pozdrav sem skupaj na tem današnjem panelu, ki se ukvarja s tematiko vpliva jugoslovanskega odporniškega gibanja na politični sistem in družbo. In dejansko bomo poskušali zajeti čim več različnih aspektov in poskušali tudi ugotoviti, kako so se ti vplivi nekako izražali skozi zgodovino. Ker domnevam, da ste vsi uspeli pogledati to brošurico, v kateri so nekje nakazane bistvene vsebine našega današnjega panela, bi omenil zgolj to, da je odporniško gibanje že med drugo svetovno vojno začelo osnovati in razvijati novo državno strukturo in sistem ter politične inštitucije. Takrat so se že začeli pojavljati različni pogledi in koncepti prihodnega razvoja, vključno s tistimi, ki so bili prisotni že v času nastanka prve jugoslovanske države po prvi svetovni vojni. Namreč predvsem kaže tukaj omeniti ta stalni spor med centralizmom na eni strani in decentralizmom, decentralizacijo na drugi strani. Te razlike so se potem kazale tako v času razvoja Jugoslovanske federacije, kot tudi v razvoju v državah naslednicah po razpadu Jugoslavije. Tukaj je zanimivo poudariti, da v prvem obdobju po vojni je začel prevladovati centralistični sistem po sovjetskem zgledu, čeprav so bile nekatere specifike pri tem prisotne, kasneje pa je prišlo tudi v različnih obdobjih do tega različnega vzpostavljanja ravnotežja med decentralizacijo in centralizacijo. Tukaj je treba poudariti še eno stvar, ki je po mojem mnenju izjemno pomembna, namreč glede na to, da v sami formalni strukturi političnega sistema, v ustavi in v pravni ureditvi ni bilo posebnih mehanizmov za upravljanje in razreševanje konfliktov po demokratični poti v tej večetnični federaciji, sta se v tej državi uveljavila dva dejavnika, ki sta bila ključna formalna in neformalna upravljavca teh odnosov in sta tudi posredovala kot mehanizma za razreševanje konfliktov. Na eni strani je bil to predsednik Tito, svojo osebno vlogo in svojim osebnim pogledom, na drugi strani je bila pa to komunistična partija oziroma kasneje Zveza komunistov s svojim monopolom politične oblasti. Je pa zanimivo, da je pravzaprav takrat, zmeraj, kadar je bilo potrebno posredovati v nekih konfliktih ali pa v nekih težavah, zmeraj, kateri od teh mehanizmov posredoval, ključna je bila pa v večini povojnega obdobja prav vloga predsednika Tita. Tisto, kar se bomo mi pogovarjali v okviru tega panela, so različne dimenzije in aspekti vloge odporniškega in osvobodilnega gibanja v razvoju medvojne in povojne Jugoslavije in jugoslovanske družbe, o različnih konceptih razvoja, o vlogi gibanja, vodilnih struktur pri oblikovanju specifične jugoslovanske poti, pri razvoju samoupravljanja, glede vprašanj družbene in politične participacije, kulturne zgodovine, kulturnega razvoja, pa tudi različnih pogledih na demokratizacijo in politični pluralizem. In tukaj bomo pogledali tako posamezne etape jugoslovanskega razvoja, kot tudi posamezna okolja v Jugoslaviji, ki so bila pogosto specifična. In mogoče bi začeli kar s prvim vprašanjem, ki je nek splošen okvir in v okviru katerega bom tudi prosil vse udeležence, da povejo nekaj več o svojem delu in svojih pogledih. In to prvo vprašanje je, kako vidite in ocenjujete različne situacije, organizacijo in vloge odporniškega in narodno-osvobodilnega gibanja v različnih delih Jugoslavije med drugo svetovno vojno ter njihov vpliv na oblikovanje jugoslovanske družbe, politike, kulture in federacije med vojno in po njej. In bi prosil, če gremo kar mogoče takole po vrsti, pa bi potem vsi udeleženci sodelovali v tej razpravi. Radi? Da. Izvinite. Ja dolazim iz Republike gdje se govore nekoliko jezika, tako da poštujem odluku organizatora da na nekoliko jezika bude retrofest. To što mi je ovo palo sad nema veze. Što se tiče prvog pitanja,
Dolazim iz Skoplja, iz Makedonije, radim na Institutu za nacionalnu istoriju. Tako ću da sa makedonske perspektive da odgovorim. Za Makedoniju i za makedonski narod i za druge zajednice svakako u Republici odluka da učestvuju u zajedničkoj borbi sa drugim jugoslovenskim narodima bila je od istorijskog značaja. Na drugom zasedanju AVNOJ-a Makedonci za prvi put su bili priznati kao ravnopravni subjekt sa ostalim jugoslavenskim narodima. Time su stekli i pravo na svoju državu, republiku u okviru Jugoslovenske federacije. Tako da ako nije bilo AVNOJ-a 1943. onda ne bi bilo ni ASNOM, antifašističkog veća narodnog oslobođenja Makedonije 2. augusta 1944. godine. Zašto ovo kažem? Zato što u okviru Jugoslavije Socijalistička republika Makedonija je po prvi put u istoriji uspostavila organe moderne državne vlasti. Osnovano je zatim Makedonsko narodno pozorište i sve institucije važne za institucionalizaciju makedonske, etničke makedonske nacije. Bili su formirani univerziteti i tako dalje, Akademija nauka. I sad jedan mali kuriozitet. Filozofski fakultet u Skoplju je formiran odmah posle rata 1946. godine. U vreme kada je skoro 80% žitelja Makedonije bilo nepismeno i uglavnom ruralna populacija, prva katedra na Filozofskom fakultetu bila je katedra klasične filologije. Meni je to fascinantno i prvi dekan Filozofskog fakulteta bio je naš eminentni klasični filolog i mikenolog Petruševski Mihajlo. Inače, njegov zamjenik 1946. godine na Filozofskom fakultetu bio je profesor Slovenac Fran Petre. I da ne dužim još samo malo, znači organi uprave, institucije i tako dalje i tako dalje. Ustavom iz 1974. godine, znači Makedonci su dobili konstitucionalno pravo na samoopredeljenje koje će u konačnici iskoristiti septembra 1991. nakon čega će danas Severna Makedonija postati nezavisna država. I ono što hoću da istaknem, vi ste, ovo je jedna mlada publika, ja se radujem što ste u velikom broju ovde i možda niste upoznati, ali sa ovim što ću sada reći, sa ove perspektive proizilazi da su Makedonci mogli da budu Makedonci i da imaju svoje ime svoje države, Republika Makedonija u Jugoslaviji bez bilo kakvih pridjeva. Svakako, mi smo još uvek Makedonci i pričamo makedonski, no situacija se i promenila posle nezavisnosti. Problemi sa susedima, Grčkom, Bugarskom, još uvek, nažalost. Kako je da je? Ustav iz 1991. ono što hoću da poentiram, i što mislim da je vrlo važno za državnost Makedonije, Ustav 1991. poziva se na odluke ASNOM-a iz 1944. godine, čime je u stvari nezavisna Republika Makedonija utemeljena na vrednostima demokratskog antifašizma. On je duboko utkan u makedonsku državnost. I kada antikomunisti atakuju na oslobodilački pokret, na socijalističku Makedoniju, oni time u stvari atakuju i na makedonsku državnost, koja se ne može nikako razlučiti, podeliti od Drugog svjetskog rata, ulogu komunista i uopšte socijalističke Jugoslavije. Hvala.
Da, ja bih se htio zahvaliti organizatorima, Božo, Kornelija i timu od Retrofesta, čestitam programu. Isto bih htio isto čestitati ovoj maloj izložbi koju bi preporučio i ovo studentima o vremenu Drugog svjetskog rata ovdje na ovom mjestu u Ljubljani, da bi se nekako približilo toj tematici. I treće još uvodno, i meni se sviđa ovaj trojezični pristup i to je uglavnom sve po engleski, to ali I'm not able to speak in Slovenian, so I will choose between and continue into English with my input. I kept rather strict to the questions that was in the title of this panel about the impact of the resistance movement on the political system and also the society. Does it work? Yeah. I will make 4 points. The first point is, why was it probably more important for Yugoslavia to keep on the history of World War II so many decades in comparison to other parts of Central, Eastern, Southeastern Europe? The second one, just a comment on the implementation of a hegemonic view on World War II, which was happening in the first decade, more or less, after the end of the war. The third one is a kind of an internal and international acceptance of Yugoslavia and going hand in hand with this aspect of World War II. And the fourth and last point is how the beginning differentiation of views and to some degree also a disintegration of a kind of a hegemonic perspective. Why was it more important than in other societies? Because, I mean, in comparison to most other parts in Europe during World War II, it was a miracle that this Yugoslav resistance movement survived the war. Most of the resistance movements in the East were destroyed. And let's have a look, for example, also to the Polish one, the Korean and other one. So for this reason, it might be compared to the Yugoslav one with the Albanian case, which was then helped by the Yugoslavs to come into power, and to the Greek case, which did not come to power because it was decided globally that the British would support the anti-communist forces in the civil war. So, and if you look to the other countries, Bulgaria, there was a Romania, Hungary, even Czechoslovakia, there were rudimentary or smaller movement, and they were mostly liberated by the Red Army, and also the regimes put in power. This is also the case for the GDR. So there was a reason, and the raison d'etre why the resistance movement came to power was that it somehow liberated Yugoslavia with the help of the Allied forces from foreign occupation. And this was also the main explanation why it saw itself legitimated to establish now the new state. Yeah? This is number one. The second one is, without the liberation movements and its victory, probably Yugoslavia would not have been re-established. It was the only major force that had in its program to re-establish this state that was existing before it was destroyed. So both issues played a fundamental role, and it makes sense that the party that then took over the control made highly reference to it. It was the legitimation and the raison d'etre for the state on. This was my first point. The second one is the implementation of a hegemonic interpretation. So the first 10 years are highly critical, and it was not clear into what direction this state would go, and also the regime that was established. There were many issues, let's say about 3. Punishing war criminals, how to deal with those who were involved
on the Nazi side and the occupation force, and how to deal with them. We have discussed it yesterday, and also in the panel where Zoran has been there. Then there was the question of the integration of those large parts of the society that have been in the opposite side of this war. In all of the republics, you had a considerable part. Should they be allowed to enter? There were amnesties. It's a complicated process. And the third one is establishing a socialist revolution. So the old order should be destroyed and a new one was to be established. This was the task of the first 10 years, and it was a time when the Stalin-Tito split, and we talked about Tito, then it was not clear in what direction it would go. But it became clear that after this first 10 years, that there was a kind of a view and a way that historiography should be done on these crucial years in a certain way, and also limited to certain topics, or at least not too much addressing alternative ones. This way of historiography was then continued for a long period of time. My third point, I have four, I won't be too long, international and internal acceptance and the aspect of World War II. I don't know if the younger generation knows it. I've been twice in Jablanica at the memorial house there, and one part of the new exhibition, which is highly interesting, is devoted to the film Bitka na Neretvi. The film, I don't know, for the younger population, was full with superstars of this period of time. Orson Welles, Kurt Jürgens, Franco Nero, and so on, were playing the partisan heroes or the other ones. The Kurt Jürgens, of course not. The reception history of this movie went on that it went throughout Europe, up until China that we discussed today. And as I read in Jablanica, it was up to then the most visited film in Chinese cinematography. Yeah? Bitka na Neretvi, but maybe you know it better. Walter Brown is Sarajevo, sorry. In China? Okay, you see? And this is also supporting my argument, is that this kind of Yugoslav liberation historiography was just seen as a kind, it was a Hollywood production or a co-production. You will then maybe say more correct how it was. Why I'm saying this is it was Yugoslavia liberated itself. The story how it liberated itself was seen as a heroic way, how the occupators, the Germans, were somehow, and it was about the Ranjenike, it was the wounded. Yeah, they were not shooting, they were just saving the wounded over the, yeah. And it was also an internal acceptance on this, and I took with me, I just started heavily in the last days to read it, a new book by Tanja Petrovic, Utopia of the Uniform, Effective Afterlives of the Yugoslav People's Army. The book is about, it's interesting, so there's no compulsory military service in Slovenia anymore, but throughout Yugoslavia there was, and all male young people had to go to the army. And this book is about this kind of the principle of brotherhood and unity that was not just in the manifestations, but was also a goal in the army service, so that people from different republics served together in strange places of Yugoslavia. And this kind of comradeship and affection that this book is about is that there were really friendships that were cherished and were talked about throughout all of this time. So there was an international, and of course it was about brotherhood and unity, and the way the Yugoslav Second World War was taught in this framework. This leads me to the fourth and last point, the beginning disintegration and differentiation of worldviews, on the view on World War II, and I won't start with looking at Yugoslavia. It was a process that took out throughout everywhere in Europe. The place where I'm teaching, Berlin, is a good one. The way that that Western Germany
was approached. There were a lot of course, there was they were educated to democracy in Western Germany, but there were some myths involved. And it is interesting how long this myth still existed about this kind of saubere Wehrmacht. So, of course, there was a kind of so many crimes and the genocide, but the people did not know. They were just serving the regular army, the SS, these special troops. They committed it. And now, I mean, it's horrible to see it. There's a new movie coming into the cinemas in Germany about Leni Riefenstahl. And if you, a documentary, and Leni Riefenstahl said she did not know about the Holocaust. I mean, and she went on television with this in the 60s, 70s, yeah? I don't know if you know about the Wehrmachtsausstellung, which was somehow showing, by the case of Serbia, but the other frontmen, how deeply regular soldiers were involved in all of this war crimes. So, Eastern Germany, yeah? In Eastern Germany, it was clear that they were the anti-fascists, yeah? And they had nothing to do with the Nazi crimes. And in this way, this was the official rhetoric. But if you look closer, they needed personnel, elites. They took over a considerable part of former Nazis members and talk. We could go on forever. I mean, France and the resistance movement, the whole of Pétain regime was run by French soldiers and administrators. I know my colleague from Belgium, you are also presenting about this disintegration of this. Of course, there was decolonization stories which over new wars that were coming. Now, not being too long, we can go on for Greece and other places. In Yugoslavia, the same process came in. There were increasing attempts to talk about issues. Zoran and the panel yesterday have done fantastically about what happened with the Germans and collective guilt in Vojvodina or in Maribor, what happened with collaboration. And Husnia also mentioned the issue of Western Herzegovina, the crimes committed by the Ustaša at the beginning of the war, by the Chetniks. But what about the end of the war? Ubijena gymnasia is a topic. So let's talk about this. And I think this is something which was inevitable in historiography to differentiate, to some degree also have a more nuanced way of looking into the World War history. And I mean, I will end with this. I think there were many different localities in the war and many different fields in the war. And I think that especially now, some local perspectives and some regional perspectives are highly needed that bring together these achievements of this liberation movement, but on the other hand also the shady or gray sides. And I think this is something that is the historian's task, and this exhibition is also a very good entry point. Ja sam drugarica, nijesam dama. Prvo da se zahvalim organizatorima i organizatorkama Retrofesta. Izuzetno je zadovoljstvo i privilegija biti ovdje i razgovarati o ovim temama. Ja sam istoričarka umjetnosti i dolazim sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore iz Podgorice, pa ću se tako usvrnuti i na ovaj crnogorski, da kažem, ugao. Nešto slično kao u makedonskom slučaju, Crna Gora je u Jugoslovenskoj federaciji na neki novi način obnovila svoju nezavisnost. I kratko ću samo na nekoliko stavki između dva rata, odnosno završetka rata. Crna Gora iscrpljena, nedovoljno razvijena, nakon Balkanskih ratova ulazi u Prvi svjetski rat kao zemlja saveznica, kraj rata doživljava tako što nestaje sa političke karte Evrope. Gladstone je u martu 1920. godine rekao: sa Crnom Gorom se ovako ne bi postupalo ni da se borilo na strani naših neprijatelja. Iscrpljena, ekonomski nerazvijena, u nelegitimnoj Podgoričkoj skupštini 1918. u uslovima okupacije donešena je odluka da se detronizuje crnogorska dinastija, da se ne može vratiti kralj Nikola i naravno članovi njegove porodice više u Crnu Goru i proglašava se bezuslovno ujedinjenje. Znači Crna Gora nestaje,
ti pokušaj crnogorske vlade u emigraciji kralja Nikole do smrti do 1921. godine, najduže u Italiji, dok se Italija nije nagodila i zadovoljila svoje potrebe pa prepustila Crnu Goru, negdje do 1922. godine ostaju ti mali komiteti pro Montenegro, ali u malim zemljama kao što su San Marino, koji nisu imali snage, koji su razumijevali političke, ali nisu imali snage da pomognu Crnoj Gori. Ako pogledamo situaciju između dva rata, Crna Gora, nacionalni dohodak u Crnoj Gori je bio svega 31%. Crna Gora je između dva svjetska rata po tim ključnim parametrima 22 puta nerazvijenija od Slovenije. I upravo nije začuđujuće što je reakcija 1920. godine na tim prvim izborima bila, da kažem, u korist komunista. Komunisti su 1920. dobili skoro 38% u Crnoj Gori, ili 4 od 10 mandata. Dobili su prvu komunističku opštinu u Petrovcu koja je trajala više od 400 dana. Znači to je bila reakcija ljudi na sve što se desilo 18. na političku situaciju, na lošu ekonomsku situaciju, ali ubrzo su došle do represalija, razbijeni su ti ključni ljudi, osnivači, da bi se 30. godina opet taj pokret pojačao. 36. su bile te velike demonstracije na Belvedere, počinju hapšenja, odmazde, hapšenja žena koje se aktivnije uključuju i zato vjerojatno nije čudo što je taj naš 13. jul kojima se ponosimo bio tako masovan. 13. jula 1941. godine preko 30.000 stanovnika Crne Gore se bilo aktivno uključilo u ustanak, ali situaciju još složenijom čini to što je 12. jula 1941. godine federalisti koji su se zalagali za bezuslovnu obnovu crnogorske države prihvatili su da ona bude obnovljena na Cetinju kao fašistička satelitska država. Tako da sa jedne strane komunisti su imali federaliste, italijanske fašiste, Boka je bila dio drugog ovog organizacionog prostora fašističkog sa sjedištem u Dalmaciji, odnosno u Zadru, i još ne manje važno, to je recimo ne samo četnici i ostali, da ih nazovem domaći izdajnici, već protiv komunista su aktivno i tokom Drugog svjetskog rata u štampi, u javnim nastupima agitovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Crnogorska autokefalna crkva je 1920. godine ukinuta, kasnije kroz te transformacije do 1931. godine, tako da su oni imali na svakom koraku, da kažem tako, opstrukcije. U Crnoj Gori 1941. i 1942. godine četnici distribuiraju poseban časopis Pakao ili komunizam, gdje se na svaki način pokušavaju suprotstaviti, ali sve to nije bilo dovoljno da to masovno učešće u narodno-oslobodilačkoj borbi i ono što je ne manje važno, odnosno mislim da je izuzetno važno, jučer smo čuli to na panelu o ženama, 1921. godine 67% stanovnika Crne Gore je nepismeno, od toga 90% žene. One od 20. godina, posebno u monopolu duvana, to je jedno od rijetkih fabrika u Crnoj Gori, u Podgorici, počinju da se okupljaju, formiraju jaku partijsku ćeliju. Jako je malo građe o tom vremenu, ali su zanimljiva njihova svjedočanstva. Oni kažu da su se borile na više frontova. Borile su se u okviru svojih porodica, dobijali su ilegalne razne zadatke, vraćale su se kući u 11, u 12, u njihovim tim patrijarhalnom crnogorskoj sredini nazivali su ih nepoštenim. Šta radi poštena djevojka u 12 sati po noći? Borile su se da uđu u jedinice u borbi i to opet u Crnoj Gori nije ni slučajno zašto se masovnije desilo. 1942. godine od zime počinje da jača četnički pokret i veći broj žena ulazi u borbene redove, a onda opet svjedoče kažu kad su ušle u borbene redove i među samim drugovima vidjeli su ih da peru zavoj i da budu bolničarke. Borile su se da uzmu pušku u okviru svog novog mjesta i zaista da nije bilo jugoslovenskog okvira i komunističke borbe u Crnoj Gori, taj težak život žena, patrijarhalna sredina zatvorena, sigurno ne bi došlo do toga što je juče Sonja Lokar pomenula, da jedna djevojka iz Bara, Stana Tomašević, da do 1963. godine bude izabrana, odnosno imenovana za prvu jugoslovensku ambasadoricu u Norveškoj. Tamo je došla drugi put, jer je 1944. godine, drugi put pod znacima navoda, njena fotografija kao revolucionarke, partizanke, nasmijane, dijeljena da bi podstakla upravo borbene
da kažem tako, otpor u Norveškoj. I sve to nekako se odrazilo, evo samo nekoliko tih brojeva koji možda, i naravno, ovo što se odnosi na Makedoniju, drugo zasjedanje javne, odnosno delegati koji su upućeni neposredno prije iz Kolašina i kasnije Zavno koje je 1944. godine preraslo u Casno, bio je ključni temelj za obnovu crnogorske državnosti, naravno u okviru ove federacije. A nije ni čudo što se protivnici obnove crnogorske nezavisnosti ove sad u 2006. godine, a posebno ću citirati jednu od izjava mitropolita Amfilohija Radovića Srpske pravoslavne crkve koji je isticao: Crna Gora je fildžan država nastala u Brozovom jajcu. Završen citat. Vlada Crne Gore mu je prošle nedelje donijela odluku prošle nedelje, kršeći zakone o spomen obilježjima, da mu se podigne spomenik u javnom prostoru. Toliko o Crnoj Gori danas i kako se odnosimo prema ovim tekovinama. Znači, preko 1850 rukovodilaca bilo je iz Crne Gore, 8 od 23 člana Vrhovnog štaba na završetku rata, 8 od 18 rukovodilaca korpusa, među generalima 36%, iako je samo 2%, preko 2% Crna Gora bila u ukupnom stanovništvu, kretalo se od 2,4 negdje do 2,7 i od 1322 narodna heroja, 248, a svega 8 žena koje su mnogo veći doprinos dali nego što se to na kraju. Evo ovako za ovaj uvod koliko je važna za Crnu Goru, za njenu emancipaciju bila Federativna Jugoslavija. Hvala. Hvala. Ja bih trebao da kažem nešto o Bosni i Hercegovini. Naime, prvo kažem i ovo da mi je drago da sam u Ljubljani. Ovdje sam prije dolazio posjećujući moja dva velika prijatelja, Tomaša Šalomuna i Aleša Debeljaka. Jednom sam s Alešom Debeljakom govorio upravo na konferenciji Raspad Jugoslavije u očima umjetnika. Obojica su pokojni, na neki način, tako rekao, ovo je neko moje prisjećenje prema njima. Dakle, svi pretpostavljam znate, ja ne bih tu puno govorio, šta je Bosna i Hercegovina imala ulogu u narodno-oslobodilačkoj borbi. Dakle, narodno-oslobodilačkoj borbi Bosna je bila centar. Bila je centar otpora i možda u Europi najveća. Bitke su dešavale kada je Europa bila skroz okupirana u Bosni i Hercegovini, tako što su se vodile sve najžešće ofanzive i ona je bila simbol otpora. Razlog zbog čega se navodi da je bila bitka u Bosni i Hercegovini, jer Tito je iz Užičke republike pobjegao u Bosnu, pa onda u Bosni je... Ali bitno je ovaj jedan aspekt da je Bosna multietnička, da je Bosna ima prožimanje raznih kultura, da je neku ruku Bosna također Jugoslavije u malom. Tu se desile odluke za formiranje nove Jugoslavije, tada se prvi put u obnovi pominju i muslimani kao sa velikim M, koji će kasnije se priznati biti u 70. godinama. Dakle, jedan emancipatorski moment se dešava upravo u samoj Bosni. A šta je Bosna? Bosna je bila kamen spoticanja često u istoriji od strane srpskog i hrvatskog nacionalizma koji su nastojali da je okupiraju, da je uzmu njenu teritoriju i to je Tito je par puta rekao i na način kroz NOB bosanski narodi su zajedno borili se protiv stranog osvajača. Ima tu jedna uvijek neko vrsto poklapanje. Da li imamo muzej revolucije, kada govorimo o NOB-u, a onda narodno-oslobodilačka borba. Da li je narodno-oslobodilačka borba ili je revolucija? Znamo da je tu se uvijek bilo jedna dvostruka igra Tito, da je on vodio narodne frontove, da je okupljao heterogene narode i borio se protiv okupatora. Kroz borbu protiv okupatora nastojala se stvoriti revolucija, dakle unutrašnja preobrazba samoga društva. Ali ovo je bitno, isto smatram, da u tom momentu zašto svi nacionalistički pokreti, nacionalističke fantazije su bile kolaboracionistički nastrojene? Dakle, nacionalizam jeste da ti vodiš svoju naciju, boriš se za svoju naciju i boriš se protiv stranog okupatora. Dočim svi naši nacionalistički pokreti su malom bili kolaboracionisti. Dakle, za vrijeme imperija, kao što je Austro-Ugarska, kao što je Otomanska imperija, nacionalni pokreti se borili protiv tuđinske okupacije, nastojeći da stvore svoj vlastiti identitet, svoju nastu prošlost da sačuvaju, ali onda kada, kako kaže Hannah Arendt, kada su svrgnuli imperije, oni tu mržnju prema imperijama
usmjeravaju u mržnju prema susjednim narodima s kojima su zajedno borili protiv tih imperija. Onda ti mali nacionalizmi padaju u mesijanske neke vizije, mesijanske vođe, u neku novu, dakle, želeći da postanu jako bitni, rušeći imperiju, oni imaju imperijalne težnje. I te imperijalne težnje, kada se dešava okupacija, oni mahom nastoje da formiraju kroz okupacijski sistem. Dakle, oni su podanici. Trebalo bi da si kao nacionalista boriš se protiv okupacije, a oni bivaju mahom podanici. Što hoće reći, jedino je Titov pokret tada imao neku nacionalnu ideju, ali ne nacionalističku da se isključuju narodi međusobno, već da budu zajedno, da se formiraju i da se bore protiv vanjskog neprijatelja. Dakle, inkorporirao jednu vrstu nacionalnog mita u borbi spram drugoga, ali da se ne zatvaramo u ksenofobični nacionalizam, u getoiziranu svijet kako će 90. godina. Dakle, 90. godina pobjeđuju nacionalizmi, vidite nas, ovi nacionalizma kako kod nas u Bosni, oni su puni autonomije, puni retorike samobitnosti, puni retorike tradicije, a u principu i ruše i tradiciju, a nisu ni samobitni jer uvijek traže nekog velikog brata da im pomogne. Naprimjer, Hrvati traže Njemačku, Srbi traže Rusiju, Bošnjaci traže Tursku. Dakle, kako je to nacionalni samobitni mit kad tražiš nekoga samo da te asimilira i da bude na tomu stariji brat koji će te voditi da iz tvog bezizlaza. Evo sada, ja bih želio da jednu možda ovako malo zapostavljenu priču o Bosni da istaknem ovdje što sam pisao u mojoj zadnjoj knjizi. Jedan od najbitnijih naših mislaca, zapravo pisaca je bio Miroslav Krleža u bivšoj Jugoslaviji i spomenuli smo ovdje njegov referat. Ali nešto je bitno što je on uradio, 50. godina on pravi izložbu srednjovjekovne jugoslovenske umjetnosti u Parizu. Na centralno mjesto on je postavio, ne na primjer manastire, ne Trogir, već je postavio stečke. Stečke koji su za njega, kako on kaže, simbolizirali, izražavali bogumile. Ko su bogumile? Sad tu postoji danas diskusija da li su oni postojali, nisu postojali, o tome neću da ulazim, a hoću da kažem šta je Krleža akcentirao tu. Bogumili su heretici, činjenica da je bila bosanski krstjani nad kojim je vršio pogrom. Što papa, što istočna crkva. Dakle, bosanski krstjani su bili neka heretička crkva, otpadnička, koja nije imala vjerovatno princip hijerarhije kakav imaju druge crkve i bila je svoja, bila je drugačija. Zanimljivo da Krleža kao mislac, kao revolucionar ne piše o novom dobu, o novom čovjeku, bišnjimo sprem prošlosti. On kaže srednji vijek je krvav, srednji vijek se ne trebamo vraćati koji se vraćaju nacionalisti, ali nalazi u srednjem vijeku Bosne neku alternativu, heretike, i to je prepoznaje ih u stecima. I on kaže tu čuvenu rečenicu, na stečku ni jedan čovjek ne kleči. E sad, možemo reći to je propaganda, ali uistinu, običan čovjek na stečku ne kleči. Da napomenem, u gotici, u to doba, ako se pojavi običan čovjek pred Madonom, on mora da kleči, da izražava bogojaznost, bogopoštovanje i poniznost. To ovdje on ima elemente jedne vrste razlike, dakle mi smo svoji. Gdje smo svi još bili svoji? Bili smo svoji za vrijeme NOB-a. Kad je on to rekao? Rekao je poslije razlaza sa Staljinom. Dakle, to je jedna vrsta alternative. Time, dakle, Bosna i Hercegovina postaje neki simbol koji se opire hrvatskom decentralizmu, separatizmu i srpskom unitarizmu. Ona počinje biti integrativni faktor u neku ruku u simboličkom nivou, ali ne sa pretenzijom da dominira, ne sa pretenzijom da okupira, već sa pretenzijom da se napravi jedan kontinuitet sa onim što bi bila Jugoslavija u malom, što hoće reći Bosna i Hercegovina, sa srednjovjekovnom crkvom, a ta srednjovjekovna crkva nije sektaška crkva, već je to crkva koja je, dakle, u tom mnogim aspektima heterogena, otvorena i ona ima integrativni karakter. Ona okuplja. Dakle, tu dolazi do jedne spone, dakle, kada se pojavljuju u Bosni. To je bitno još iz jednog drugog aspekta što smo danas govorili. Tu je vjerovatno, po Krležinom, kasnije Mak Dizdar pisao o stecima, kasnije Skender Kulenović, mnogi pisci su pisali o tome. Po mnogim aspektima ta vrsta heretičnosti, ta vrsta, dakle,
malih, dakle siromašnih ljudi da se bore protiv antiimperializma, protiv Sovjetskog saveza, dakle državnog kapitalizma s istoka, imperializma sa zapada, kapitalističkog imperializma, je stvorila osnove za politiku nesvrstanih. Ako pogledamo, u Avnoju su priznati i muslimani, a u nekom kontekstu možemo reći da je Josip Broz Tito kroz politiku nesvrstanih bio najveći lider muslimanskog svijeta u 20. vijeku. Dakle, to sad malo zvuči skaradno, ali Josip Broz Tito se kroz svoju politiku borio protiv politike sukoba civilizacije koju je pasirao Huntington 90. godina, koja je nama koštala glave. Dakle, upravo ta vrsta, dakle, stvaranje priče o antikolonializmu, stvaranje priče o samostalnosti vlastitog puta u izgradnje socijalizma, stvaranje priče da možeš biti samostalan, da možeš odlučivati o samome sebi, je nešto što je ponudio mahom trećem svijetu, a to su sada u sukobu civilizacija muslimanske zemlje. Sa ovom politikom koja se dešava sada kroz terorizam, to je u stvari ta vrsta bombardovanja iz zemalja iz muslimanskog svijeta, jedna vrsta robovanja ideji sukoba civilizacija. I ako pogledamo to, dakle, zapadnoevropske zemlje su mahom bombardovale, s kojih razloga možemo govoriti, diktatore koji su spojili socijalizam i islam. To zapadnoevropski imperializam ne podnosi. To bombarduje. Nije toliko uništilo Al-Kaidu. Nije toliko uništila te. Naprotiv, Al-Kaidu je itekako podržavalo, to znamo, u Afganistanu. Uvijek imaju neku sponu sa njima, uvijek nešto sa njima sarađuju. To im nikakav problem ne predstavlja, ovo im predstavlja problem. I bombarduju. S time ovo bi završio. Ovakva politika genocida u Palestini se ne bi desila na ovakav način da je Tito živ. Na ovakav način, ne znam da li bi je spriječio. Ali ovo sramotno ovako ubijanje ljudi, bez ičega, bez ikakvog antiimperialističkog otpora, je nešto što ovu civilizaciju baca na koljena. I to je jedna sramota. Pozdravio bi time odluku Slovenije koja je protestovala protiv ovoga. Hvala. Hvala. Zdaj pa moram popraviti najprej eno napako, ki sem jo naredil na začetku, namreč predstavljal sem si, da vsi berete to knjižico in da ni treba predstaviti paneliste. Bi bilo pa vseeno prav, da predstavim, kdo so panelisti, in bi povedal, da gre za priznane zgodovinarje iz različnih okolij, iz makedonskega Irena Stefovska, iz, bom rekel, avstrijskega pa nemško govorečega prostora Hannes Grandic, potem kolega Senadim Musabegovič iz Bosne in Hercegovine in kolegica Tatjana Koprivica iz Črne Gore. Pa da še sebe predstavim, jaz sem pa Mitja Žagar in sem edini tukaj, ki po osnovni izobrazbi ni zgodovinar, ampak je, ali pa se ne ukvarja toliko zgodovino, kulturo in temi zadevami, ampak je po osnovni izobrazbi pravnik, politolog in se ukvarja s sistemom, sem pa tudi se ukvarjal nekaj malega z zgodovino. In tisto, kar je izjemno zanimivo v teh uvodnih besedah, je to, da se pravzaprav že iz teh uvodnih besed vidi tudi, kakšne razlike so dejansko obstajale in še vedno obstajajo na prostoru, ki ga je nekoč pokrivala nekdanja Jugoslavija. Od samega pojmovanja do samega razvoja, in te razlike so se v veliki meri kazale že tudi v sami organizaciji in poteku osvobodilnega boja v teh različnih okoljih. Mogoče bi bilo eno vprašanje, ki je bilo parkrat neposredno ali pa posredno omenjeno in ki bi bilo izredno zanimivo, ravno to vprašanje, kako v posameznih okoljih ocenjujete razliko med narodno-osvobodilnim bojem na eni strani in narodno-osvobodilnim gibanjem na drugi strani in potem vodilno vlogo komunistične partije in pa ta revolucionarni aspekt nekdanje jugoslovanske politične elite in kako bi rekli, da tudi te razlike, ki so obstajale, potem vplivajo na sam razvoj Jugoslavije in na razvoj znotraj teh različnih okolij. Kdo bi želel kaj o temu? I would begin. Is this one working? Yeah.
I just want to continue with what I ended. It depends. I mean, I advocated a local approach to World War II in Yugoslavia. And I think if we look to the Yugoslav space, not all parts of Yugoslavia were maybe that much as Montenegro mobilized for the NOB. Yeah? I mean, we could look a region that I dealt with was Herzegovina. In Western Herzegovina, there was most of the people were mobilized for the Ustasha, and in Eastern Herzegovina, a considerable part for the Chetnik movement, and to some degree, this is could also be gone through different parts of of Yugoslavia. Is that not all people were during the war standing on the sides of the NOB, and what should we do? I mean, this was the case, yeah? And the question was how to win over this population into the revolutionary vision of also for the Macedonian case. I mean, you said that Yugoslavian Tito was a branitelj od muslimana, yes, to some degree, but early on, he was very much in favor of collaborating with Turkey, that the Muslims, the Albanian from Macedonia partly were emigrating to Turkey. This changed in the 50s totally, yeah, but it was part of the whole deal to somehow win over, to punish, and to establish not just in the centers, but throughout the whole space. We've heard yesterday about Maribor. In Maribor, you had, I don't know, collaborations and so on. And I think this issue is something that historiography can't negate. This is the starting point, and it is surprising how much it has been achieved. Yeah? But it's not so surprising that all of this issue returned in the 80s to some degree. I mean, we were talking about the, I think I was now focusing on the legacy of World War II. Your question was going about the whole Yugoslav project. I think the whole Yugoslav project can't be reduced to World War II, but the legacy is there, and I think this is the starting point, and I could say other issues about various other elements and legitimizing factors of the Yugoslav vision, but the legacies were not so easy to overcome. Yeah. Ja ću malo šire da se, iako ima nekoliko pitanja u tvoje pitanje, ja ću malo da pričam o fazama Jugoslavije i o legacy danas. Kratko. Znači, ne možemo nikako zaboraviti realna i važna dostignuća Jugoslavije. Ona je bila modernistički projekat, emancipatorski projekat za sve njene narode i narodnosti. Inače, da ovdje malu digresiju, narodnost, u stvari oni su iskovali tu imenicu narodnost da ne bi upotrebljavali manjine, a time da ne bi diskriminirali, moram da kažem, manjinske zajednice. Znači, ne možemo zaboraviti njena realna dostignuća, jednakost socijalna, politička, pravo na rad, zdravstvenu zaštitu, jednakost rodova. Juče smo slušali na ženskom panelu i tako dalje, koji su relevantna do dana današnjeg i u savremenom svetu. Što se tiče, već 30 godina posle rata, znači, Jugoslavija je prošla kroz njenu ključnu fazu, onu buntovnu fazu prema sistemu, protiv sistema. Zatim, kako se sistem konsolidovao? Konsolidovao se represijom s jedne strane i istovremeno uvođenjem potrošačkog društva s druge strane. Također idolatrija prema Titu, vidjeli smo i na predavanju profesorke Čalić, to je bilo i ranije, ali međutim kult Titove ličnosti kako se
stezali su se obruči, osobito u kulturi i u intelektualnim krugovima. Međutim, da ne zaboravimo, Hannes je pomenuo, prvih 10 godina posle rata, ona rasturena zemlja, znate i detalje, da ne ulazim u to. Prve 10 godine su bile fascinantne, mislim u obnovi zemlje. To je stvarno bilo na granici neverovatno kako su oni mobilizirali ljude da zemlju, kako su komunisti mobilizirali ljude da zemlju izgrade od nula. Ja ovim mislim, nije mi cilj da apologetski pričam. Međutim, ovo su fakti, nećemo sad postmodernistički da pričamo šta je fakt, međutim, ovo su fakti. Sad, 80. godina, kad sam ja bila studentka, sećam se, nestašica, inflacija, međutim, počeli su i procesi demokratizacije, društvo je bilo otvorenije, kultura je cvetala, rock and roll muzika i mislim putovali smo. Sad u tom pluralitetu jednom misli, ideja, sve i svašta se mislim događalo tih godina, pojavila se i ona velika priča o naciji i nacijama koja je potopila na jedan birokratski jezik komunista. Kao što je i bledeo partizanski mit krajem 80. godina i mislim, nažalost, ta je priča. S jedne strane, na javnoj sceni se debatiralo, pričalo o slobodi izražavanja, o vladavini prava. Ja se sjećam na Filozofskom fakultetu u Skoplju i na Pravnom fakultetu i u Domu omladine bile su velike tribine kad se diskutovalo o verbalnom deliktu, dekriminalizacija verbalnog delikta, dekriminalizacija homoseksualnosti. Znači, s jedne strane, a s druge strane širila se i nacionalistička euforija. Ne mogu da kažem da se u Makedoniji toliko mnogo širila kao što je bilo u Srbiji, kao što je bilo u Hrvatskoj, što ne znači da je nije bilo. I sad, ono što je ironija i istorije, u reformskoj godini Ante Markovića, to je 90. godine, kad je i dinar postao solventan, kad su se nekako izborili sa inflacijom, kad su se pojavile partije, kad su bili pravi izbori, kad su se sastavljali parlamenti i nova ekonomija, zemlja je u stvari propala, odnosno počela se krvavo raspadati. Šta hoću da kažem? To što je Jugoslavija, što nije bila demokratska zemlja u zapadnom smislu reći i što je njenom političkom sistemu nekako inherentna bila nestabilnost, ne znači da nije mogla da se demokratizuje. Slažem se sa onim istraživačima koji smatraju da je zapravo neuspeh demokratizacije ključni razlog za raspad zemlje i da je to velika tema za diskusiju. Mislim da nije zabranjeno da žalimo za Jugoslaviju, zato što, znači, taj neuspeh demokratizacije, Jugoslavija nije bila nebezbedna zemlja. Ako je cilj države da osigura bezbednost svojih građana, ona nije bila nebezbedna. Problem koji se provlačio decenijama je pitanje pravičnosti i šta pravično znači za njene narode i narodnosti, za njene za njene etničke nacije. Oko toga su se u stvari decenijama vodile debate i ta je ona inherentna crta nestabilnosti i ta kriza legitimiteta decenijama. Međutim, Jugoslavija je imala mogućnost da se demokratizuje i da obezbedi
potrebnu transformaciju, da ne zaboravimo kakav je veliki ugled imala. To je isto, vidjeli smo i na predavanje profesorke Čalić u međunarodnim odnosima i podršku. 80-ih godina, krajem 80-ih, sve ovo o čemu pričam, to je nekako kao olako bilo potrošeno, pročerdano, da ne kažem. I međunarodna je ocjena na kraju bila da se zemlja ne može održati, da je nema smisla spašavati, što je također bilo pogrešno. I da završim, taj gubitak kredibiliteta na kraju postojanja Jugoslavije, mislim da to ne možemo pripisati ni Ustavu iz 74. Ni Titu, ni ne znam. Eto, hvala. Hvala. Ovo je jako značajna tema, dakle, demokratizacija Jugoslavije, kako je mogla opstati. Ali problem je u tome što zapadno, dakle, da li je samoupravljanje bila dovoljna alternativa da se jedan novi princip slobode uspostavi u toj državi. 90. godina prema aspektu, dakle, 80. godina želili smo demokratizaciju, ali šta je problem u tome? Što slušao sam mnoge moje profesore iz filozofije koji su priklonjeni bili stranki SDS-u, dakle, kasnije stranci koja je odgovorna za zločine u Bosni. Da se treba desiti demokratizacija, ali demokratizacija i pluralizam mišljenja se može stvoriti jedino u stabilnoj nacionalnoj državi. Ta paralela kako je išla, da zapadnoevropska liberalna demokratija funkcioniše u nacionalnoj državi. I to je manje više tako. To je pogubno. Pogubno i naročito kad se desio ta vrsta revizionizma. Naime, evo Stanko Lašić je napisao knjigu protiv NDH i Miroslav Krleža, govori da je ta vrsta te ideologije u NOB-u bilo smrt fašizmu, sloboda, narod. Dakle, manihejska podjela ili smrt jednome, sloboda drugome, trebalo je imati nijansu za dijalog, trebalo je ući sa poraženom stranom u diskusiju, treba prevazići dva totalitarna režima, ustaški i partizanski, kroz demokratske procedure dijaloga. To jako fino zvuči, to je baš lijepo. Ali kako se prevazilazi ta vrsta demokratskog, kroz demokratiju? Kroz stabilnu, homogenu, čvrstu nacionalnu državu. Tako da se bivši komunisti iz Hrvatske pomiruju sa desnicom Hrvatske, ne sa iz Srbije. Dakle, tu stvara se homogena nacionalna država. To je pobjeda desnice. To je pobjeda reaktivnih poraženih snaga iz Drugog svjetskog rata. Poražene snage iz Drugog svjetskog rata se vrlo vješto od 1945. maskiraju kroz demokratske procedure i stalno kroz demokratske procedure traže svoje vlastita, kako bi rekao, samobitnosti, naročito nacionalne, nacionalističke. Jedan, na primjer, zanimljiv je primjer, bilo Pina, nacionaliste u Holandiji, činim se. Njegova odnos prema anti-islamskoj politici. Zašto on kaže ne voli muslimane? Jer su, kaže, nedemokrate. Jer ne poštuju LGBT prava. Jer ne vole... I dakle ima rasistički stav prema muslimanima zbog toga što oni ne poznaju princip parlamentarne demokracije. U parlamentarnu demokraciju, kad kažu da je Izrael jedina parlamentarna demokracija na Bliskom istoku, to je jedan imperijalni cinizam. To su govorili za Južnu Afriku, rekli su jedina Južnoafrička republika koja poznaje demokratiju, jedina u Africi Južnoafrička republika poznaje demokratiju i jedina ko poznaje, dakle, jeste Izrael. Ta teza da, na primjer, kod nas uvijek da smo mi totalitarizam, da kult vođe, teza da u demokratskim zemljama nije moguće napraviti genocid, danas je konačno poništena. Ovo, dakle, nije konačno, žao mi, ali to je tako. I naša demokratizacija je bila usmjerena da se stvaramo nacionalnu homogenizaciju koja je preduslov onda kasnije demokratske debate i ovo. I svi smo bolovali od tog građanskog nacionalizma. Ne bih ništa. Mogoče samo ena regresija, ki bo koristna zlasti za tiste, ki ne poznate tako podrobno zgodovinskega razvoja jugoslovanske države. Namreč že ob nastanku prve jugoslovanske države po prvi svetovni vojni sta se nekje
spopadla dva koncepta oblikovanja te države. Na eni strani decentraliziran federalistični koncept, ki takrat ni uspel, in na drugi strani centralistični koncept, ki je želel zgraditi unitarno in tudi etnično homogeno skupnost kot jugoslovansko državo. Nekako v tistem času je bilo razumljeno, da gre tukaj pod hegemonijo Srbije v tistem obdobju. Zanimivo je, da sta se ista dva osnovna koncepta ponovno spopadla tudi v času druge svetovne vojne. In da tudi takrat ni bilo čisto jasno, kateri od teh konceptov bo prevladal. Jasno je bilo pa eno že v tistem času, da ta centralističen, unitarističen koncept pravzaprav na območju nekdanje Jugoslavije ne more uspeti in to se je zelo lepo pokazalo tudi ravno v narodno-osvobodilnem gibanju, kjer so se te razlike pokazale in kjer se je to gibanje nekako začelo razvijati tudi kot neke vrste koalicija nacionalnih in lokalnih osvobodilnih gibanj. Zanimivo je, da po nekje drugem zasedanju AVNO-ja, ko je bilo sklenjeno, da bo Jugoslavija postala federalna država, je bolj ali manj postalo jasno, da bo prevladal ta federalistični koncept. Na drugi strani pa se je še zmeraj ohranil tisti konflikt med centralisti in unitaristi na eni strani v političnem smislu in federalisti in tistimi, ki so se zavzemali za večjo avtonomijo posameznih sestavnih delov na drugi strani. In tukaj je zelo zanimivo, da takratni vladajoč sistem je ponudil kot alternativo tako nacionalni državi, kot tudi nekaterim klasičnim konceptom zahodnih federacij, model bratstva in enotnosti. In mogoče bi vas povprašal, glede na to, da je to ena od ključnih tem, ki je tudi zdaj prišla na dan, kaj vi mislite o tem konceptu? Ta koncept je nedvomno bil idealističen. Bil je pa na nek način eden redkih poskusov, kako preseči razumevanje držav kot enonacionalnih, homogenih držav in poskusov, kako tudi na območju, ki je bilo raztrgano med drugo svetovno vojno, tudi zaradi državljanske vojne, ki se je odvijala v posameznih delih, kjer so nekje v teh desetletjih po koncu vojne vseeno uspeli vzpostaviti neko stopnjo sožitja, sodelovanja in celo enotnega okvira za delovanje, ki pa je potem v 80-ih letih začela razpadati ob koncu 80-ih let in v začetku 90-ih let je pa dokončno razpadla in je izgubila tisto neko, bi rekel, moč, da še mobilizira ljudi, kot jih je v prejšnjih obdobjih. Bi mogoče kdo želel komentirati na... Ja, mogo, početi. Dajte dan. Irena? Izvini, ima opet jedno 5 i 10 pitanja, ali ne, zezam se. Ja ću samo kratko oko centralista i decentralista, no ne baš u smislu unitaristi i decentralisti, nego više kao postojanje centrifugalnih i centripetalnih sila. Pa možda možemo da kažemo da to nije neki isključak. U svakim državama postoje, osobito u složenim kao što je bila Jugoslavija. Nije to neki ne znam kakav exception. I u stvari pitanje je koja sila u kom momentu, u datom momentu dominira. I to zavisi od uspešnosti društvenog, to što sam pomenula, momenta. U Jugoslaviji je dio problema, centralni su organi rešavali to što si upravo ti, Mitja, pomenuo. Inovacijama. Probleme u zemlji su rešavali taj sukob centralnih i centripetalnih inovacijama. Jedna od njih je bilo samoupravljanje. Zatim, nesvrstanost u okviru spoljne politike. Onda, prvenstvo, mogu tako da kažem, ekonomske naspram političke demokracije. Zatim, da ne zaboravimo delegatski sistem naspram poslaničkog sistema. I tako dalje. Drugi deo problema
bio je rešavan na taj način što su federalne jedinice bile i vrlo samostalne u pojedinim pitanjima. Oni su morale da se konsultiraju, međutim imali su i svoju samostalnost. Dokle je ta samostalnost išla i mislim, dokle je egoizam, etnički egoizam išao u pojedinim fazama, a na kraju znamo šta se desilo, to je druga stvar. Znači, većinom perioda radilo se o nekoj dinamičkoj ravnoteži između centralista i decentralista. Sad, istorija Jugoslavije, znamo svi ovde, a ovi mladi ljudi uče, istorija i privredna i politička sastoji se i od niza pogrešnih odluka. Uz povremeno sprovođenje nužno potrebnih reformi kako bi se te greške korigovale, a koje su se i redovno pokazale kao neodržive jer su i same bile rukovođene istim, etničkim i nacionalnim motivima. Tako da neka vrsta diktature, tako da kažem, uvek je bila viđena kao opravdana, pre svega sa stanovišta bezbednosti. Kako je da je u jednoj ili u drugoj vrsti teritorijalne decentralizacije, ključno pitanje je uvek bilo pravičnost. Tražila se pravičnost za nacionalne, teritorijalne i privredne interese. Hvala. Yeah, I think you also asked about it. I think the idea of Bratstvo Jedinstvo was fantastic, yeah, and it was inclusive, yeah. It was per se inclusive, yeah. And I mentioned this this book on the Yugoslav army experiences, and it worked in daily life. So in daily life, it was it is something that one can't say anything about. It was fantastic. To some degree, I was once invited to write a Dokupedia, which is it's quite well-known historical site about Titoism, and I thought I will write it in very short time. I spent long time about what to explain what Titoism, if we can call it that way, really is. And in the end, my answer is, it depends on what period of time you are looking. Yeah? And also, I mean, this was a country that had every 10 years a new constitution, 46, 53, 63, 74, and then struggled throughout the whole of the 80s to get a constitution that was then not found. Yeah? And if you look, maybe also, it's also telling, if you look into the historiography on Yugoslavia, written in the 1960s and the 1970s, I mean, this is a kind of an euphoric view how out of this civil war this country has become a leader of the non-elite movement and consumerism, travel freedom of tourism. So, yeah. But if you look to the histories on Yugoslavia written in the 1990s and 2000s, you get a total different picture of what this country should have been. The total opposite side from the beginning towards its end. So, I mean, to make the point, Yugoslavia in the decades was adaptable and fitted into a global constellation throughout the 50s, 60s, and 70s, and struggled to find the next adaptation in the 1980s. One can tell it also in this way, and one should not see it as a teleological, depends on what period of time one is interested to look into. Što sam zaboravila, izvini Mitja, samo izvini, samo jedna minuta, Hanes me podsjetio. I ja se isto slažem sa bratstvom i jedinstvom, na kraju krajeva to je parola Francuske, u tradiciji Francuske revolucije, mislim, nisu oni to izmislili i to je funkcioniralo.
kad je na otvaranju hor pevao, partizanski hor, kad je pevao He brigade Hitite, pa mi smo u gimnaziji, ja sam pevala u zboru u gimnaziji, mi smo to pevali, ja sam znala do reči He brigade Hitite, mislim, tako mi sećanje, ta memorija mi radi kao fleš na momente. I ono što kaže Hannes, zato što je to funkcionisalo u svakodnevnom životu, u kulturi, u obrazovanju, u sportu. Ajde sad da budemo pošteni kako je cela zemlja navijala na olimpijadi, na košarkašku kad je Jugoslavija pobedila i imala zlatnu medalju. Kako su svi narodi i narodnosti za moment zaboravili svoje etničko poreklo pa navijali zajedno. Međutim, fakt je i to. Od preterane upotrebe se i sintagma izlitila i izgubila svoju, tako da kažem, svoju važnost. Hvala. Hvala, ja naravno mislim da je bilo bratstvo i jedinstvo izuzetno, ali posjetila bih na jedan trenutak iz ugla Crne Gore kad se počelo malo promišljati, pa jesmo li svi na isti način, da kažem tako, u tom bratstvu i jedinstvu, a to je priča o podizanju mauzoleja na Lovćenu, koja je jako aktuelna i danas i evo kad se vratimo u te 70. krajem 60. vidjet ćemo kakva je bila situacija, da se približimo, da kažem malo o svojoj užoj struci. 1951. godine se formira na jugoslovenskom nivou odbor za podizanje, za obilježavanje 100-godišnjice od Njegoševe smrti i raspisuje se konkurs na nivou Jugoslavije za podizanje spomenika Njegošu. Pristigla rešenja nisu zadovoljila komisiju i odlučeno je da se kontaktira Ivan Meštrović, koji je u to vrijeme u Americi, u Sirakuzi, preko Vladimira Popovića, ondašnjeg diplomatskog predstavnika našeg u Americi. I na iznenađenje Meštrović je odmah za nekoliko dana pozitivno odgovorio, tražio je da mu se Harold Bilinić pošalje u Ameriku i da svoj prvobitni projekat još iz 1924. godine prilagodi novonastaloj situaciji, financijama i svemu što će da slijedi. Zanimljivo, u tom trenutku mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je u zatvoru zbog revizionističkog djelovanja i nema jakog otpora, čak ni Srbije, od Srpske pravoslavne crkve. Sve što se dešavalo, reforme, nedovoljno financija i novca, čitav taj posao prolongirao do 1968. godine. 1969. godine se taj posao prebacuje na opštinu Cetinje, obrazuje se novi odbor za podizanje mauzoleja na Lovćenu, koji su činili predstavnici svih jugoslovenskih republika, ali onda se dešava, posebno u Srbiji, nezapamćena kampanja protiv podizanja mauzoleja. Nije jednostavno sve to objasniti, ali eto, možda može da stane u tu jednu rečenicu koju je i kasnije formulisao Meštrovićev sin Mate. Pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi bilo je nedopustivo da jedan pravoslavni vladika leži u mauzoleju koji je projektovao Ivan Meštrović katolik. Crna Gora, odnosno crnogorsko rukovodstvo je tada jako pametno odigralo kroz čitavu priču, koja je bila dosta složena i koja je pokazala, odnosno kako se te odnose unutar partijskog rukovodstva. Hrvatsko je sve to potpuno bilo u redu, hrvatsko partijsko rukovodstvo je podržalo čitavu priču, u Hrvatskoj je u Zagrebu organizovan jedan odbor koji je bio vrlo aktivan, organizovane su pozorišne predstave, koncerti i prikupljeni veliki dio novca za to. Bosni je bilo to sve ok i na neki način, vidjet ćemo, i Slovenija će se u čitavu priču uključiti, a iz Srbije je krenula jedna nezapamćena kampanja koja se širila i po Evropi, gdje je jasno stavljeno do znanja kroz različite manifestacije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, među intelektualcima iz Srbije, među crnogorskim intelektualcima porijeklom iz Srbije i Crne Gore koji su živjeli u tom trenutku u Srbiji i u junu 1970. godine crnogorsko rukovodstvo smatra da je važno da obavi još 2 sastanka, a to je sa predstavnicima Komunističke partije Srbije i Makedonije. I eto kako su se ti razgovori, možda upravo zanimljivo u tom kontekstu, makedonske delegacija, u sastanak je bio u Skopju, koji je predvodio Čemerski, apsolutno razumije Crnu Goru.
i kaže, oni su to prošli sa pričom o obnovi Makedonske crkve koja je finalizovana 1967. Oni i kažu u jednom rečenici, kažu, ponašanje SPC-a odudara od naše opšte politike nacionalne ravnopravnosti, zatvoren citat. I ne samo da pružaju političku podršku, makedonsko rukovodstvo, odnosno CK Makedonije, daje i određene finansijsku pomoć Crnoj Gori. Samo nekoliko dana kasnije sastaju se predstavnici CK Srbije sa crnogorskim partijskim rukovodstvom koje je predvodio Predrag Ajtić i da kažem tako, dobra stvar za Crnu Goru što su čitavu stvar vodili Latinka Perović i Marko Nikezić i koji su opet razumijevali i koji su imali razumijevanja za čitavu ovu priču i na tom sastanku koji je malo drugačije zvučao od ovog sa Makedonijom, ali je tu nekako bilo je razumijevanje za Crnu Goru, crnogorsko rukovodstvo je tražilo jači otpor tom što se dešava u javnom prostoru, srpsko rukovodstvo je govorilo trudimo se koliko možemo, ali ne možemo sve da kanališemo, nemamo svoje ljude u svim redakcijama, u časopisima i slično i naravno Srpska pravoslavna crkva kao jedan od ključnih faktora koja se bunila protiv podizanja mauzoleja pokušava preko Dajkovića mitropolita na Cetinju, to ne uspijeva i u toj raspravi složenoj u jednom trenutku dolazi do nekog pitanja koje je ostalo otvoreno i te nezavršene možda priče crnogorske iz socijalističkog vremena, kada crnogorsko rukovodstvo jasno kaže mitropolitu Dajkoviću, ako ne prestaneš sa lobiranjem protiv mauzoleja, mi ćemo početi da radimo na obnovi Crnogorske autokefalne crkve. To je već urađeno sa Makedonijom i tu polako taj otpor počinje da slabi. Naravno nije do 71. i kasnije slabije, uključio se naravno i srpski patrijarh German i traži se arbitraža kod Tita. Tito ne želi da primi, on zna zašto traži prijem German i ne prima ga, German mu piše pismo, Tito na njega ne odgovara i onda dolazi do arbitraže kod Mitije Ribičića, koji u to vrijeme predsjednik SIV-a, koji na neki vrlo tolerantan način spušta, da kažem, čitavu priču, ali opet daje za pravo Crnoj Gori da ona ima pravo i taj je izuzetni poduhvat završen 74. godine, ove godine 50 godina od otvaranja mauzoleja. Na otvaranju su bili predstavnici svih republika jugoslovenskih, a Veljko Miletović je tada rekao tu lijepu rečenicu, mauzolej na Lovćenu je najbolji spomenik slobodne i nezavisne Crne Gore u okviru Jugoslavije. I to je, ja mislim, jedna suština te čitave priče. I vidite, i ne samo od 70. godina, znači mauzolej je jedna priča, ali od 70. godina u Crnoj Gori postavlja se pitanje nedovoljno razvijenih kulturnih institucija ili tog nacionalnog pitanja. Ekonomska situacija je bila znatno bolja, posebno 51. 60. Ako poredimo te podatke između 47. i 90. godine, na nivou Jugoslavije industrijska proizvodnja se povećala za 27%, a u Crnoj Gori 123%. Opet je tu i ta priča o razvijenim i nerazvijenim područjima, korišćenju sredstava iz nerazvijenih zemljotres 79, ali jasno da i otvara se pitanje tek 1970. u tim partijskim aktima se formuliše, jasno je da crnogorska kultura je nerazvijena, da nemamo institucije. Tek 1974. godine dobijamo univerzitet i to zahvaljujući pomoći u intervenciji Videja Žarkovića od granta koji je stigao iz Sjedinjenih Američkih Država. 1971. godine osniva se Društvo za nauku i umjetnost koje prerasta u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti i počinju da se javljaju ti glasovi iz Crne Gore upućeni crnogorskom rukovodstvu, a to je, počinje da se piše istorija Srba. Da li Crna Gora treba tu da spadne ili ne? Zašto je Lubarda kao jedan od najistaknutijih crnogorskih slikara u istoriji srpskog slikarstva? Je li Lalić srpski Faulkner ili je predstavnik Crnogore? I tu počinje da se otvara ta priča koja možda u tom prostoru nekom nije na dovoljan način definisana. U tim godinama posebno je Veljko Miletović bio izuzetno zaslužan za te emancipatorske procese, tada počinje da se otvara i tada počinje Pobjeda da izlazi kao dnevni list svaki dan, televizija Podgorica da emituje dnevnik iz svog studija svaki dan. Znači to su neke godine bile kad je itekako bilo pomaka, zakašnjelih,
ali i ovo čitava priča, kada na ovoj partijskim rukovodstvu 1970. godine se formuliše taj, da kažem tako, programski, da se mora raditi na crnogorskoj kulturi, Zagrebački vjesnik pozdravlja tu odluku i kaže da je konačno Crna Gora se uspravila, da parafraziram, a književne novine iz Beograda kažu da iz Crne Gore stižu nacionalističke i separatističke tendencije koje nisu bile dobro viđene. Eto, da bih hvala. Evo, ovdje se imamo fin, preko jednog primjera smo, dakle, tu dinamiku koja se dešava, ali napravio samo par nekih stvari naglasio. Naime, činjenica da imperijalne sile su imale više u neku ruku smisao za multietničkost nego za kada se stvaraju nove nacionalne države. Govorim raspadom Otomanske imperije, Habsburške monarhije i Austro-Ugarske. Dakle, tu imate snažnu problem sa nacionalizmom i to je bio pitanje prve Jugoslavije, kako formirati, dakle, unutar heterogene narode nešto jedinstveno. Šta im je to zajedničko? Za Krležu je to zajedničko nešto da su uvijek bili podanici, da sada prvi put za vrijeme NOB-a počinju biti značajan politički subjekat koji gradi svoju budućnost, bore se za svoje vlastite interese. Ta dinamika, na primjer, vi ste spomenuli, to je tačno, bratstvo jedinstva, to je Francusko, a u Francuskoj postoji ta vrsta civilnog nacionalizma gdje se sve unificiralo unutar Francuske. Ovdje je bila ta ideja da se mnoštvo naroda prepliče zajedno i preko socijalne ideje jednakosti povezuje i gradi nova budućnost. Ali bitno je to, ovo je jako bitno u tom kontekstu, što u tom Tito je dao osjećaj da smo svoji, da smo nesvrstani, da ne pripadamo bloku. Možda smo bili jedina neokupirana zemlja za vrijeme hladnog rata, ne samo za vrijeme NOB, nego za vrijeme hladnog rata. Bili smo neutralni, uvodili smo Aziju i Afriku kod nas, mi smo išli tamo. Kad pogledate mapu nesvrstani, mi jedini nesvrstani u Evropi su bili Jugoslavije. Sad to je pitanje kako da od tih naroda koji su bili podanici stvori se neki značajan politički subjekat. Uistinu se stvorio. Tu jeste problem što, po mom mišljenju, Tito pravio ravnotežu između tih centripetalnih i centrifugalnih sila i uvijek je on bio medijator oko toga i tu se stvorio jedna vrsta ravnoteže. Poslije njegove smrti nastaje jedan politički vakum. U tom političkom vakumu niko nije njegovo umrlo tijelo uspio da zamijeni, nije uspio da dođe na njegovo mjesto. Mislili su jedno vrijeme da je to Milošević. Milošević je simbolički ubijao Tita još više i još gore. Sve je rušio što je on napravio. Dakle, to se pojavilo nešto što sad, obično, ja bih sam malo obrnuo, obično se kaže, sistem nije bio dobar, zato se raspada. Sam bi malo donekle postavio ovaj aspekt. Narodi su 90. godina demantirali u neku ruku ono što su, da nisu, vratili se u nacionalizam. U tom nacionalizmu se opijali svojom veličinom. Ta veličina s kojom se opijali je dokaz njihove inferiornosti, nebitnosti. Dakle, padali su, dokazivali su da nisu samosvjesni i značajan subjekat koji ima relevantno internacionalno značenje. I to je naš poraz. Nacionalizmi nas stvaraju non stop u neka geta koji mislimo da je naša unutrašnja sloboda. Nacionalizmi nam daju osjećaj da ćemo, kako bih rekao, biti samobitni, a svaki nacionalizam smatra da treba da se integriše sa Evropom, sa demokratskim vrijednostima, sa pluralizmom. Dakle, raspolučeni smo između dvije tendencije. Jedna je vrsta snažne getoizacije, a druga snažne asimilacije sa velikim bratom kojem dolazi s istoka zapada. Hvala. Zanimivo je, da smo tukaj omenili, da je bilo bratstvo in enotnost tako ideologija, in to zelo pomembna ideologija, kot na drugi strani tudi praksa, ki se je na nek način odvijala v vsakodnevnem življenju in ki je dejansko omogočala emancipacijo na tej kulturni ravni različnih sredin in različnih etničnih skupnosti na območju nekdanje Jugoslavije. Tisto, kar bi mogoče kazalo še do določene mere poudariti, zlasti zato, da razumemo tudi potem razvoj v 80-ih letih, je, da skozi razvoj povojne Jugoslovanske federacije pogosto razumejo etnični pluralizem kot neke vrste nadomestilo za politični pluralizem. In kasneje se je izkazalo, da to ni nujno tako. Dejstvo je, da se je pokazalo tudi, da enostavna presaditev zahodnih modelov
demokratičnosti v večetnično skupnost, kakršna je bila Jugoslavija, ni možno. Ampak poleg bratstva in enotnosti se je kot neka pomembna inovacija in kot tudi nek zelo pomemben modernizacijski dejavnik pravzaprav v času Jugoslovanske federacije oblikoval koncept samoupravljanja, socialističnega samoupravljanja. In bi vas povabil, da mogoče nekako poskusimo tudi to integrirati in povezati ravno s to razpravo, ki smo jo imeli. Hkrati pa bi povabil tudi vse vas v publiki, če imate kakršnokoli vprašanje ali pa kakšen drug prispevek, ki bi ga želeli imeti, da se enostavno javite, pa bomo poleg panelistov tudi vas vključili v ta pogovor. Torej, kdo bi želel mogoče reči kakšno o samoupravljanju in zlasti mogoče tudi o odnosu samoupravljanje, bratstvo in enotnost, demokratizacija v tem političnem smislu. I think that there's too much national history, everywhere, and I mean this total focus that history is national history is also a little bit also the responsibility of our craft, and we could look. I mean, there was a fantastic panel on the role of women in the system in the panel, where we discussed totally. It did not come up a kind of a national as it ended out here. One could do many other aspects. I have done a history of tourism in Yugoslavia, which was then the good life, or had also shadow sides, but there was also development, and I mean Yugoslavia was also this kind of that people or the consume or travel and all of these issues has been done. But what you are asking now to the economy, and the economy plays a role. And this self-management system has been highly in this 60s, 70s. Brandt has been mentioned, and the Social Democrats and the trade unions were highly interesting on the Yugoslav model of combining a kind of not a state-controlled 5-year plan socialism, but a kind of a different socialism, and the socialism is not in the other fields, but also in economy. I think this was a great experiment, and it turned out that to some degree one can see the achievements in it, but we can also see the shortcomings in it. I mean, if you look here in the 60s, in the early 70s, 1 million Yugoslavs were traveling to work to Germany, Austria, and to the West, because of unemployment issues. So there was this question of overemployment in the socialist companies, and the question of source allocation, and who would be able to do so. The center, the Republican center, or truly self-managed, organized. I think this is a big issue that played a role, and it's important to look at this, because I think one part of the answer of why the 1980s difficulties arised in this way was how should we reorganize the economy. And I think, you put the finger on a very important point. Ovo, dakle, kad pogledamo istoriju borbe u istočnom bloku, dakle, 56. u Mađarskoj, Irme Nađ i Đorđe Lukač su želili da imaju socijalizam kako je bila Jugoslavija. Mislim da je to u Češkoj i dakle, mi smo bili model upravo zbog tog samoupravljanja, zbog te neke vrste decentralizacije, zbog alternativne strukture moći, model kako treba graditi društvo. Dakle, tada nije bila, makar Irme Nađ i Đorđe Lukač, nisu rekli mi želimo u NATO pakt, oni su želili jedna vrsta modela kako je bilo u Jugoslaviji. Dakle, Jugoslavija je bila jedna vrsta primjera države blagostanja i raspad ovoga samoupravljanja ja bi stavio sa raspadom
istočnog bloka. Naime, istočni blok se raspao jer je bio artificijalan, to je oficijalno lokal. Nešto što zaboravljamo da mislimo, da u Europi se stvorila država blagostanja. Zašto se stvorila država blagostanja? Zato se bojali se da upravo mnogi radnici se ne priklone istočnom bloku i pravili se kompromis. Model Jugoslavije, Švedske, je bio, dakle, to su bile države blagostanja sa slobodama i Švedska je izučavala sistem koji je bio ovdje. Dakle, sjeverne zemlje su izučavale sistem koji je bio ovdje. Dakle, ljevica je bila, dakle, bila je alternativ sa raspadom, padom Berlinskog zida. Nije samo pala istočni blok, pala je, nažalost, socijaldemokracija. Pada država blagostanja. Ona se sada sistematski raspada. I tu je kako bih rekao, neki vak koji nas je odveo, po mom mišljenju, pogrešnu direkciju. Makar socijaldemokratski princip, gledajte, u Italiji kad sam došao da tamo živim, to je bila država, sad je to užas, kako ljudi žive, kako su izloženi tržištu, lavoro prekario, od 4 godine pišu kontakte pa žive na 3 godine, pa to je kako se, mislim, srećom, oni su bogati familijarno pa mogu dobro da žive, ali to na koji način raspad same zajednice se dešava je nešto fascinantno. O tome nismo puno obraćali pažnju. Između ostalog smatram da je u neku ruku i naš sistem žrtva tog procesa koji se dešava. Mogoče samo neko pojasnilo za tiste, ki ne poznate dobro sistema socialističnega samoupravljanja. To je pravzaprav nek sistem, ki je poskušal vzpostaviti od krajevne skupnosti, od lokalne skupnosti do federacije, zlasti pa v organizacijah združenega dela, kot se je to takrat imenovalo, danes bi rekli temu v podjetjih, nek sistem, kako lahko delavci, zaposleni vplivajo na sprejem ključnih odločitev. In tukaj bi rekel, da je bil en velik problem tega socialističnega samoupravljanja pravzaprav prenormiranost. S tem, da je bilo v veliki meri to odločanje formalno, ne pa dejansko. Ampak kako so bile zanimive neke ideje, vam pa lahko pove ena takšna anekdota. Namreč par let nazaj sem se s kolegi Švedske pogovarjal, kako oni organizirajo upravljanje in odločanje v znanosti, ker švedski model velja za enega najboljših na svetu. In oni so se smejali in so rekli, veste, vi ste imeli v Sloveniji model samoupravnih interesnih skupnosti za raziskovanje. In mi smo kopirali ta vaš sistem, samo neke formalizme smo ven vrgali. Pa Kina je izučavala naš sistem. Ne samo Kitajska, tudi Združene ameriške države. In tisto, kar je zelo zanimivo, je to, da par kolegov v Združenih ameriških državah mi pojasnjujejo, kako spet berejo nekatere dela o socialističnem samoupravljanju, kako berejo nekatere dela o delavskem soodločanju in soupravljanju, na katerem je pravzaprav cela ideja samoupravljanja bila zgrajena in to postaja spet zanimivo zlasti v tem obdobju negotovosti, prekarnosti in vsega. In tukaj je treba povedati tudi to, da vsi ti sistemi in vse te ideologije, ki so se pravzaprav takrat spostavljale v Jugoslaviji, so bile narejene zlasti z namenom, da bi nekje zagotavljale te centripetalne sile, ki so omogočale obstoj tega sistema. In mogoče še ena anekdota, veste, v tisti starejši zgodovini so Avstro-Ogrsko označevali kot ječo narodov. In nekaj podobnega nekateri govorijo za nekdanjo Jugoslovansko federacijo. In zelo zanimivo je, da je bilo to splošno sprejeto tudi med intelektualci. Zanimivo je pa, da so nekateri med tistimi ključnimi intelektualci, ki so bili nosilci emancipacije znotraj Avstro-Ogrske, se v obdobju po razpadu Avstro-Ogrske pojavi neke vrste nostalgija. In kaj so rekli? Avstro-Ogrska je bila grozna, ampak bila je pa nek okvir, nek širši okvir, ki je omogočil drugačno razpravo, ki je omogočil drugačne poglede, kot jih omogočajo naše zaprte, lokalne, zdraharske sredine, v katerih mi živimo. In smo na nek način želeli živeti. In zato je potem
eden od teh napisal, pazi, kaj si želiš, ker včasih se tvoje želje lahko uresničijo, glede razpada Avstro-Ogrske. Pa mogoče še eno stvar, ki je bila tudi zelo zanimiva. Ko govorimo o Jugoslaviji, se moramo zavedati, da znotraj Jugoslavije zmeraj obstajal pluralizem in notranja raznolikost. In ni bilo neke enotne, homogene, popolnoma poenotene vizije tudi razvoja. In tisto, kar je pri tem zelo zanimivo, je, da je eno ključnih vprašanj ravno to, kako vzpostaviti ravnotežje med demokratičnostjo in vlogo posameznika na eni strani in na drugi strani enakopravnostjo različnih skupnosti znotraj pluralne, etnično raznolike skupnosti. In tisto, kar bi vas prosil, da mogoče malo pokomentirate, je to, kako gledate na to v nekdanji Jugoslaviji in pa kako se na nek način ta tradicija in rečemo dediščina nekdanje Jugoslavije odraža v specifičnih sredinah držav naslednic nekdanje Jugoslavije. Senedin? Pa dobro, ovo sad da riješimo problem pluralizma samoupravnih interesa je bilo teško, ali dakle recimo ovo da na pitanje u Bosni i Hercegovini, to je Husnija rekao da formalno držimo Avnojevskih, Kecmanovića ulicu smo izbrisali, u Bosni i Hercegovini dalje postoji Titova ulica, dakle Tito i dalje postoji kao jedan vrsta simbol i za Bosnu i Hercegovinu je jako, mislim da i dalje u kolektivnoj memoriji tekako je prisutno njegovo, naročito u ovom dijelu možda federacije, dakle i dalje je prisutno njegovo ime i mnogi se dakle u njega i dalje smatraju da je on nešto značajno. Ali to je sad zanimljivo, kad govorimo, vi ste spomenuli Austro-Ugarsku, mnogi su intelektualci kao Josef Roth bili protiv Austro-Ugarske, a onda kad se ona raspala, pa šta je, kakav je ovo užas, sad se pojavio, šta se ovo dešava, onda on rekao da je to vrata naroda, ili naprijed Stefan Zweig, Odbegli svijet, kad opisuje. Ali ja znam u Sarajevu mnoge ljude koji su pisali peticije, dakle zalagali se za pluralizam, kako su se razočarali u ovo što je, dakle, nastojeći da se stvori principi zapadne evropske demokracije, idući tamo i šta se dešava danas tamo, kako su razočarani, kako su taj pad jednog sistema doživjeli kao neku vlastitu izdaju, da nisu sigurno ovo očekivali. Imali su sasvim druge namjere, desilo se nešto suprotno. Možda bih se mogla osvrnuti na ovo kulturu sjećanja i kako to danas u Crnoj Gori, kako gledamo na to. Do prije nekoliko godina mogu reći da smo se dobro držali. Imali smo nekih prilike oko nešto više od 1900 spomen obilježja, što podrazumijeva i spomenike u smislu umjetničkih vrijednosti, ali i spomen table sa natpisima i slično. I negdje zahvaljujući toj otvorenosti jugoslovenskog prostora, recimo u Crnoj Gori se desio Jasikovac, odnosno Bogdan Bogdanović, taj reprezentativni spomenik, ili Barutana Kane Radević, ali već sa promjenom nekog glavnog političkog kursa mijenja se i taj odnos, jer bilo je nekoliko pokušaja, možda su neki od tih koje vrijedi pomenuti pokušaj podizanja spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću. U startu je sankcionisan, bio je postavljen postament, odmah je izašla služba koja je to spriječila, potom Puniši Račić od prije nekoliko godina, tada je intervenisala i hrvatska diplomatija, pa čak jedna od prije 3 godine porušena je spomen ploča u sjećanje na 8. jul, kada je donešena odluka o podizanju 13. julskog ustanka, ta je osoba sankcionisana pola godine zatvorskom kaznom. Bilo je uriniranje po spomeniku Ljubu Čupiću u Nikšiću, koja je za nas zaista ikona antifašizma i tog otpora u Drugom svjetskom ratu. Ali se već sad javljaju, mijenjaju se komisije, odluku o spomen obilježjima donosi komisija koja je u sastavu Ministarstva kulture, koja se imenuje ideološki, da tako kažem, i
u posljednje vrijeme imamo inicijative, jer kod nas opštine šalju inicijative prema Ministarstvu kulture na nivou države i onda ono dozvoljava ili ne dozvoljava. Iako je zakonom striktno propisano po članu 10 da je zabranjeno podizanje spomenika bilo kome koji je na bilo koji način učestvovao u četničkom, naravno znamo na koga se misli i slično, na bilo koji način uvrijedio zajednički život, toleranciju i slično. Ovo što se dešava u posljednje vrijeme, a kažem, već sam pomenula sa spomenikom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću, govori da i mi polako padamo na tom ispitu. Mogu ja, ako prekidam? Jako je zanimljivo oko spomenika, samo da kažem. Gledajte, upravo ovo kad se dešavalo, kad je Krleža rekao o stecima, kad je onda se godina, dakle, raskodu sa Staljinom, pojavljuju se jedni najljepši spomenika u Bosni i Hercegovini kao bitka na Sutjesti, Miodraga Živkovića, Bogdana Bogdanovića, tu se, dakle, imate i, dakle, Džamonje Bojina Bakića. Dakle, to su jedni od najljepših spomenika koji se desili, gdje nemate ubijeno tijelo mrtvog heroja koji gradi budućnost veće. Sam kamen, na primjer, kod Živkovića progovara ideja dva kamena koje odražavaju i kretanje, i pad, i pobjedu, ali na apstraktan način su vrlo konkretni, sofisticirani. I to donekle ima paralele sa ovo što ja smatram sa stecima, jer kod stečaka nemate kult žrtve, nemate kult odmazne, nemate novog čovjeka koji treba da se sveti, nemate dijaboličkih vizija velikih. Šta se dešava? Taj isti Miodrag Živković koji je pravio, na primjer, spomenik tamo u Sutjesci, pa mu je vlada, RS mu je nastao da minira taj spomenik, on sada pravi po Republici Srpskoj najgore moguće socijalističke spomenike koji liče na jednu kičastost, ali puno raspeća, puno mrtvog tijela, monumentalnog, snažnog. Dakle, sve ono što smo prevazišli u neku ruku, sad se vraćamo na estetski način, na stranu ideološki, na najružniji mogući način. I to rušenje spomenika po Bosni i Hercegovini kojeg su radili, NOB-a je nešto, naročito, dakle, kada dolaze iz Srbije, iz Hrvatske, dakle, te vrste nacionalnih projekata. Dakle, to je nešto na koji način se želo kroz rušenje spomenika govoriti da zajednički život koji smo imali prije ne treba više biti moguć. A zanimljivo je to da čovjek koji je pravio taj jedan najljepši spomenika sada učestvuje u tome. Hannes? Yeah, I would just return. I think this, the Yugoslav past, if you go to decades, it made great in the 50s, in the 60s, and also in the 70s, and adapted into the global constellation and also a system into it, and has become something which was, I had an article written together with Holm Sundhausen, how flexible Yugoslavia has been. This is somehow extremely surprising. It has not remained on a Stalinist path. It changed, it adapted, and we have discussed today also got included into the global constellations. And I think the interesting part for me is this flexibility has gone in the 1980s. In the 1980s, how many suggestions has the Krieger Commission given to the 1,000 and so many? So, I mean, the question was, and I think this is the challenge to it, and into which decade we want to look into. I think if we want to look into the late 80s, we see a lot of crises. If we look into the early 60s, we don't see them in a similar way. And I think this is a little bit, and maybe the last statement is, I think that also when larger political units disintegrate, as you mentioned in your anecdote, the Habsburg Empire and the Yugoslavia, I think there's a parallelity in this longing for a larger past. Yeah. Irina? Što se tiče kulturi sjećanja i nešto slično je kao u Crnoj Gori, dobro smo se držali, spomenici, hvala Bogu, nisu razrušeni, međutim su u vrlo lošem stanju. Ali, veliki preokret se desio 2007-2008 godine kad je tadašnja desničarska vlada Vamaro DPMNE počela jedan ogromni ideološki i vrlo skupi projekat Skopje 2014.
Šta to znači za publiku koja ne zna? Znači, centralni trg grada je bukvalno poplavljen spomenicima. Centralno mesto na trgu zauzima spomenik Aleksandra Velikog, jedno 20 i više metara. I u Guardianu je bio jedan napis Skoplje prestolnica kiča. Pošto sam se rodila u Skoplju i tamo živim, to što su uradili gradu, prosto ne mogu da im prostim. Zašto? Oprostiti. Zato što je Skoplje bilo simbol modernosti. Poslije zemljotresa 1963. godine u Skoplju su dolazili arhitekti, urbanisti iz cijele Jugoslavije i cijelog sveta i grad su obnovili, osobito centralno područje u ključnim parametrima modernizma za to vrijeme relevantne po cijeloj Europi. Zatim, Skoplje je i otomansko, ima različitih kulturnih slojeva. Skoplje je i socijalističko, Skoplje je i srednjovekovno i tako dalje. Znači, toliko slojeva ima u gradu i to se ne može ni ne sme unificirati. Tako da šta da vam kažem? Da završim sa spomenicima. Bez lažne skromnosti, u mom kratkom mandatu kao ministrica kulture, ja sam puno radila na tome da se spomenici iz Drugog svjetskog rata po cijeloj zemlji barem očiste, srede kao što treba, a tamo gdje treba da se i rekonstruiraju. Šta se posle mog mandata desilo i ne znam i neću da znam, međutim, zezam se, međutim, i ja i moj tim smo stvarno radili da vratimo sećanje malo više kod mladih osobito. Unless you want to add. Ja apsolutno mislim, apsolutno slažem se da ove različite slojeve koje postoje, da se one nekako akceptiraju kao dio prošlosti koje je strukturiralo i koje je dio tog prostora i na neki način negira da je taj prostor bio habsburški ili jugoslavenski. I pitanje je sada kakvu ideju ima sada svake postjugoslavenske države, kakvu državnu ideju ima. Vidim da je jako nacionalna, se nekako konstruira u nekom skoro svugdje i pitanje, ali ja mislim da posebno kada još su neki mladi tu, da se akceptira da su slojevi i gradi se ovo društvo i prošlost na ove različite slojeve na kojem živimo. Hvala. Zdaj bi pa vprašal še, če ima kdo v občinstvu mogoče kakšno vprašanje, kakšen komentar. Božo. Ja, no najprej rečem, da za lanskoletni Restrofest smo imeli to razpravo o spomenikih, naredili smo razstavo, naredili smo film Moč in nemoč partizanskih spomenikov, vseh spomenikih v Jugoslaviji in polovico tega panela je sodelovalo v filmu. Tako da, ampak bomo ponovili, tudi letos je bil namen imeti razprava o teh temah, tudi v partizanskem filmu, samo naš prijatelj Loda Zafranovič ni uspel še zmontirati bitke, torej otroke Kozare, ki ne bi bile izhodišče. Tako da to upajmo bo naslednje leto. No, imam pa eno vprašanje, ker vse to, kar ste povedali, pravzaprav pelje k pravu, ker imamo pravnika tukaj. Se pravi, kakšen je danes pogled na kontinuiteto in diskontinuiteto Jugoslavije in avnovskih sklepov? Midva s Hanesom bova čez nekaj dni imela posvet o tem, o diskontinuiteti in tako naprej v jugovzhodni Evropi.
Torej, kaj je pravzaprav v praksi? No, jaz vem, da nekateri imajo napisano v ustavah, da sklicujejo se na AVNOJ, drugi se sklicujejo, recimo Hrvaška, na antifašizem in tako naprej. V praksi je vedno dilema med tem, kaj je mednarodno pravno nasledstvo, zlasti tam, kjer gre za državne pogodbe, ampak v notranji politiki je pa tukaj precejšna zmeda, vsaj v Sloveniji. Če vam povem zadnji primer, mi imamo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Ta praznik je bil letos v spomin na Pariško mirovno konferenco. Ta praznik je bil letos preimenovan v priključitev, se pravi priključitev Primorske k matični domovini. V čem je razlika? Vrnitev je pomenila v nacionalnem smislu, torej Primorska je bila vedno naša in smo jo sedaj dobili nazaj. Priključitev se pa nanaša na konkretni sklep izvršnega odbora Osvobodilne fronte in AVNOJ-a, in seveda je ta priključitev mišljena kot priključitev k Jugoslaviji. Jugoslavija pa seveda ni pojem, ki bi danes figuriral, ker to je totalitarna komunistična država in ne mora Slovenija nekaj prevzeti, kar je od totalitarne komunistične države, in torej tukaj polemika poteka. Torej, kako je v teh vaših državah, kjer verjamem, da je zadeva zelo podobna? Irena? Ne znam, ja bih da samo jednu rečenicu i to citirat ću Svetlanu Slapšak. Kako? Da. Komparacija između druge Jugoslavije i naše nove države. Vreme, što bi rekla profesorka Slapšak, u poređenju sa drugom Jugoslavijom i opštim društvenim progresom protiče u ovim decenijama neuporedivo sporije i slabije, retrogradno i konzervativno. Neću ništa drugo da dodam, ne zato što, Hanes, kako me, ne zato što sam toliko pesimistična po prirodi, međutim, ako ne vidim neki zrak, ne znam kakve nade što se tiče evo prolaska vremena, transformacije, naša društva, ajde da ne otvaramo sad teme, možda ne toliko u Sloveniji, ali društva takozvanog Zapadnog Balkana, tu sintagmu nikako ne mogu da svarim šta znači zapadni, ali nema veze. Naša su društva opljačkana. Klijentelizam, korupcija, uništeno je javno zdravstvo. Možda je bolje u Crnoj Gori, ne znam. Zezam se. Ne znam, javno obrazovanje. Ne znam, u Makedoniji u ovog momenta imamo 5 državna univerziteta i ne znam koliko privatnih. Svaka vlada kad dođe na vlast i počinje reformu školstva, a ako vidite rezultate PISA testova, sve gori i gori su rezultati. Tako da, kako da kažem, a da ne pričamo o tome, recimo, da nema voza od Skopje do Soluna, prosto železnica je kao odumrla. To i u Sloveniji nije lako sa vozovima, ali kod nas je odumrla. Kako da vam kažem, postoje voz krajem Otomanske imperije i bio je voz Skoplje-Solun, danas nema Skoplje-Solun voz. Nekad u Jugoslaviji su bili 4 međunarodna voza, sad to nema šansi. Ili avioprevoz, ili komunikacije, kako da vam kažem. Tako da, ne znam, što se tiče medijuma, javnog govora ili socijalnih medijuma i tako dalje, isto. Znači, nije mi cilj da ja sve ovo toliko ocrnim i da, međutim, stvarno, s druge strane, uopšte ne vidim pa i neki zrak nade. Otprilike, neću opet da citiram Svetlanu Slapšak. Ajde, hvala. Želi še kdo? Evo nešto slično je vjerovatno i sa Crnom Gorom. Mi smo uspjeli da uništimo flotu, Jugocanija je bila jedna od najznačajnijih
preduzeća u Crnoj Gori, praktično da nemamo industriju, sve velika industrijska preduzeća koja su nastala u vrijeme Jugoslavije ne funkcionišu, slično je sa putnom infrastrukturom. Još uvijek trošimo ono što, nismo još uvijek sve preprodali što je nastalo u vrijeme socijalističke Crne Gore, nismo mnogo investirali u te, nismo našli pravac djelovanja, da li je to, ako je to turizam, na koji način i slično. Tako da još uvijek živimo na infrastrukturi i resursima najvećim dijelom od onog što se desilo u Jugoslaviji. Imamo to otvorena, sada ako su neka pravna pitanja, to je otvoreno pitanje prevlake sa Hrvatskom i puno nekih problema koji će nas tek stići u tom, jako smo spori u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u pregovorima, imamo još i nekih neriješenih pitanja pravne prirode, tako da situacija, evo neću ni ja da budem pesimistkinja, ali situacija nije posebno uzela, kažem, ovaj novi politički narativ gdje imate vladu, imate na čelu Crnogorskog parlamenta četničkog vojvodu. Možemo li da pričamo o putu u Europu i o evroatlantskim integracijama, ili imamo potpuno formalno jedan narativ, evroatlantski, a suštinski mnogo drugačiji i onaj koji mislim da to nije pravi put za današnju Crnu Goru. Eto. Pa isto bi ja dodao, dakle, imamo, u Bosni i Hercegovini, dakle, bio je rat, stravičan rat. Zbog toga ljudi sebi ne postavljaju pitanje šta su im političari obećavali kad su rekli bit ćemo kao Švajcarska, bit ćemo kao zapadne zemlje bogate. Dakle, niko ih nije pitao da su izašli na referendum da kažu da li ste vi za socijalno raslojavanje, da li ste vi da vama vlada 200 bogatih familija, da li ste vi za to da budemo stalno da tražimo neke kredite, da li ste za privatizaciju svih naših javnih dobara, da li društvena svojina treba da bude privatna svojina, da li treba da bude državna pa onda... Dakle, niko to ljude nije pitao, oni to nisu ni glasali i onda su obreli kroz rat to puno, kroz međusobne konflikte nisu puno postavljali pitanje o tim stvarima, vjerovatno možda i da nije bilo rata to prihvatili onako zdravo za gotovo. I sada živimo od toga da se manje i više samo finansiramo, obaraju se firme, to je jedan proces bio, prodaju se kao sirovine i to je taj takozvani proces tranzicije, normalizacije. Desilo se to da smo proglasili konstrukciju novog društva, izgradnju novog čovjeka socijalističkom utopijom, ali tranzicija je kao normalizacija. To je sve normalno i u skladu sa prirodom. Dakle, normalno je u skladu sa prirodom i da prepozna svoju nacionalnost kad si rođen u nekoj nacionalnosti. Normalno u skladu sa prirodom je da je čovjek čovjeku vuk i da treba se takmičiti na tržištu. Normalno, dakle, da sve je podređeno profitu i zaradi, da ne razmišljaš uopšte o opštem dobru. Dakle, sva ta normalizacija nas vodi u jedan sistematski organizirani kolaps koji dugo traje. Ja sam svoju knjigu nazvao, drugu knjigu, Umiruće tijelo politike. To je dakle proces umiranja koji dobija svoj vlastiti sistem, koji dobija svoje vlastite procedure. To mi danas živimo u postsocijalističkom društvu, po mom mišljenju. Hvala. Hannes? I think that there is this consensus on anti-fascism. This is important and exists, and I think the country that I come from, Austria, Jörg Haider was playing with it, but I think the large majority, and also in public life, you can't go out with. And the same is also in Germany. The anti-fascist consensus is there, yeah? And I think this is a very important point, that it should exist. Yeah? And I think this is something that we have to deal with. To some degree, this kind of, we can look to Hungary or to Serbia to somehow rewrite a history to a certain kind, and it exists almost everywhere. This undermines indirectly this anti-fascist consensus. And I think this is something that is a very difficult and sensible issue to deal with, and maybe to the topic of the panel that we had is how to deal with World War II and how we integrate a more differentiated view on World War II and keeping an anti-fascist position alive. I think this is something that I
think I think that we historians have to engage especially for this. This will be. Mogoče, če odgovorim na vprašanje, ki ga je postavil Božo z pravnega zornega kota. Ko gre za mednarodno pravo, se vse države naslednice zavedajo, kako je pomemben princip kontinuitete in ga tudi poudarjajo. Na ta način nekako poteka tudi še zmeren proces delitve premoženja nekdanje Jugoslavije in podobni procesi, kjer se ta kontinuiteta v strogo pravnem smislu poudarja. Ko gre pa za politični dnevni diskurs, takrat se pa nažalost dogaja to, da se na nek način koncept kontinuitete in diskontinuitete še zmeraj srečujeta in spopadata. In moram reči, da nažalost, za razliko od Avstrije in Nemčije, nekako podobno kot v Italiji, tudi na območju nekdanje Jugoslavije, to stališče, da je antifašizem osnova, ni popolnoma jasno in pogojeno. Kot rečeno, to nažalost se ne dogaja samo v nekdanji Jugoslaviji, ampak tudi drugje v zahodnji Evropi, da se prav te stvari sprašujejo. In tukaj bi rad poudaril to, da mi zelo pogosto pozabljamo na zgodovino. Zelo pogosto se na teh območjih spomeniki umikajo, uničujejo, razrušijo. In potem dejansko pridemo do tega, da kakšna mesta izgledajo tako kot zabaviščni park, kot naprimer to velja zdaj za Skopje. Na koncu, glede na to, da se nam je čas za ta panel že iztekel, bi se predvsem rad zahvalil panelistom in pa občinstvu za vašo prijazno potrpežljivost in upam, da smo vseeno nakazali nekaj zanimivih tem in vprašanj, o katerih kaže razmišljati tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala.